دما خوش ببینرین هیجا ایرو چاری گلان 2022 روژان روژا چارشمی بویا رو گشتانین هری سرکواری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه محول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره که دما خوش ببینرین هیجا هفته روش چیبون و هینا روژا و سرکه یا لسرانسری جهانی هما بیش روشا لأوکراینایه بیتری 105 سیویلین دن جه کارگاه آزوفستال آل مایرپولیکو هیزین روسیه او دورپیچ کرنه درکتن او گهشتن باشار زپاروژیای روسیه جبو پیش گرتنا سوقیات لشکری ین جه ولاتین روش آوا با اوکراینه ایریش ترافین لشش باشاران کرن ده دمک هیزین روسیه لحرمین دون باسی دخوازن سرکتنی بدز بخنده ارتشا بلاروسیا کل کلاکا باکوری اوکراینیا و جاری دست به تطبیقات که لشکری کرد. لأوکراینا تاوی همو برتکو بانگین راوستاندنا شر لروسیا دیا خود اصرار دکه. باجار ماریو پولیکو بویا داخوازا روسیا جسادی نوت ویران بویا. اف دنگی چکو تقینین داوی جکارگاه چکیل یا آزوفستالیته. لور بشک لشکرین اوکراینا یند دور پیچا روسیا داماین ده پاراستنی ده اصرار دکن. هزین روسیا جی بیناور کارگه ددن بر توپان. تبی لشکران بشک زیده یا سیویلان جی لحریم آسیمانه. 156 سیویلین کج کارگه هاتن درخستن بباسان گهشتن باجار زاپاروژیا. سرفرمانداریا گشتیا اوکراینای دیار کرد یکینین پیاده ین زرخی و اکیبا پاراشوته ین روسیا لعنیا دناوبرا هرمن ایزیوم و باروین کووی کرنه آرمانج. به ویکیر جبو دور پیچ کرنا هزن اوکراینا هزن روسی هول ددن جالی باکور و برب دونباسه و پیش و بچن. دویناف بریده هزین روسیا باجار لویو ای اوکراینا کر آرمانجا ایریشان جبر ایریش الکتریک قطب و اورینترین راوستیان. پشتی ایریش ایرو بردف که وزارت پاراستن ی روسیای ایگور کوناشینکوف دیار کرکو هزین وان بشش ترافوین الکتریکیین لناوندا لویو کرن آرمانج. کوناشینکوف داخویانیا چاپمنیا روژانه زگوت. ناون داشش ترافوین ریین سرکهین هسن ین لویو، پودبورتسه، والانس، تیمکوو و پیاتیاکا گوچکینج دولتین یک بوین امریکای و یکیتیا اوروپای درباسی هرم دکر بون آرمانجا ایریشن ما. لگوری ادعاین روسیا جد سپیکا ایریشان و حتی نها 146 بالافر، 112 هلیکوپتر و 2807 تانک و ماشینین زرخین ارتشا اوکراینا هاتنه بکر کرن. سرفرمانداری اوکراینای اجلالی خبرگاهان که حتی آنها نزدیک 24500 لشکرین روسیا هاتنه کشتن، 194 بالافر، 155 هلیکوپتر و 1077 تانک ارتشا روسیایی هاتنه بیباندور کرن. ددمکی کو تفگرا بلاروس یا لسر سینور اوکراینا فکارن پیک آنینا ایریشک زیده دکده جوی والاتی تطبیقات لشکری پیکته. وزارت پاراستن یا بلاروسی راگهاند که هزینوان ین چکدار دست به تطبیقات جنشکی وکرنه. بله یکیتیا اروپای جی به پاکتات جزین لسر روسیه دفکر کو و ارتش روسیه جا اوکراینی بده درخستن جبوی که نها پاکتا شش امین ده روجوا یکیتیا اروپای ده سروکا کمیسیون یکیتیا اروپای لین پاکتا شش امین اشکره کر و پیشنیارا امبارگویا لسر پترولا روسیه کر
سرکوزیر بریتانیای جونسون جراگاند کو اوی 375 میلیون دلارین دن ای آلیکاریا لشکری بدن اوکراینای. وڵاتن یەکیتیە ئەوروپایە بە جەزایان دەخوازن هێزا رووسیاکێن بکەن ji bo vê yekê pakêtên cezayên li pey hev bo Rûsya eşkere dikin. Nûnerê bilind ê têkiliyên derve û polîtîkayên ewlekariyê yê Yekîtiya Ewropayê Josep Borrell derbarê pakêta şeşemîn a cezayên lêde jî Rûsya ku bê sepandin de agahî da. Josep Borrell da zanîn ku di pakêta nû ya cezayên lêde jî Rûsya de sektora petrolê, banka û dezenformasyonê angu agahiyên nerast yên ku tên belavkirin hatine amadekirin. Borrell li ser hesabê xwe yê medyaya civakî agahî parvekir û hagot. Şerê bêperwa yê Rûsya yê li dijî Ukraynayê ji bo cîhanê gefeke. De pakêta şeşemîn de em dixebitin ku zêdetir bankan ji pergala Swift derxin, aktorên dezenformasyonê binivîsînin û îxracata petrolê rawestînin. Piştî peyamên Borrell çavvegeriyan li ser helwesta Seroka Komîsyona Ewropa Ursula von der Leyen. To help those wounded by Russian attacks. Seroka Komîsyona Yekîtiya Ewropayê Ursula von der Leyen pêşinyarên pakêta cezayên şeşemîn eşkere kir ku tê pêşbînîkirin yekîtî ambargoyê deyne ser hemû îtixalata petrolê ya Rûsyayê. Leyen di heftêmîn roja dagirkirina Ukraynayê de li Parlamentoya Ewropayê axivî û pêşnûmeya pakêta şeşemîn a li dijî Rûsyayê ragihand. Ji bo erêkirina pakêta ku von der Leyen pêşinyar kiribû, yekdengiya 27 welatên Yekîtiya Ewropayê pêwîst e. Li aliyê din Slovakya beriya niha gotibû ku ew ê daxwaza îstîsnayekê bikin, Macaristan jî gotibû ku cezayên li ser dabînekirina enerjiyê ji bo wan xeta sor e. Di pakêta cezayên şeşemîn de ku hatiye ragihandin jî ev xal hene. Rêveberên payebilind ên leşkerî û kesên din ên ku ji sûcên şer ên li Buça û dorpêçkirina Mariupolê berpirsiyarin bixe lîsteya cezayan. Ji bo derxistina banka herî mezina a Rûsyayê Sberbank ji pergala pereyan a Swift. Qedexekirina kanalên weşanê yên girêdayî sê dewletên Rûsyayê. Li gorî daneyên navenda lêkolînê ya enerjî û hewaya paqij ji dema dagirkirina Ukraynayê ve welatên Yekîtiya Ewropayê 47 milyar euro ji bo gaz û nefta Rûsyayê dane. Di demekî ku êrişên Rûsya yên li ser Ukraynayê dewam dike de, Serokwezîrê Brîtanyayê Boris Johnson biriya vîdeokonferansê li Parlamentoya Ukraynayê axivî. Boris Johnson careke din ji Parlamentoya Ukraynayê ragihand ku wê piştevaniya bo Kiyevê bidomînin. Johnson got, ew ê 375 milyon dolar alîkariya leşkerî bidin Ukraynayê. بالهر ام به یکیتیا اروپای دوام بکن یکیتیا اروپای قانون هلبجارتن یا پارلمانتویا اروپای جی دده گوهرتن جبوک و اف پیشنامه ببه قانون هر کم دوی جالیه وان 27 اندامین کو ده کنسه اولکاری ده جی خود دیگرن به یک دنگی وره قبول کرن پیشنهاد رفرما درباره هلبجارتن پارلمانتویا اروپای کو لولاتن یکیتیا اروپای تکرنده شی جالیه پارلمانترین پارلمانتویا اروپای و هاتا قبول کرن. لناوا یکیتیا اروپا شێوازی هەلبژارتنا پارلەمانتۆیا ئەوروپا تێگوهرتن. پێشنومەیە نو یا قانونا هەلبژارتنê ya Ewropayê ku di dengdana li Parlamentoya Ewropayê de li hemberî 262 parlamenteran be dengên 323 parlamenteran hat qebûl kirin. Di pêşnûmeyê de hin nûkirinên wekî wekîlên nû, temenê deng dayîn û hilbijartinê rêbazên deng dayînê hene. Li gorî vê yekê hilbijêr wê di hilbijartinên Parlamentoya Ewropayê de dengên xwe li du sundûqan bidin. Yek ji van her du sundûqan wê ji bo namzetên parlamenterên
پارلمانتویا اوروپا ین جوالاتین یکیتیا اوروپای و یا دنجی جبو نامزتین جسرانسری اوروپای بینedانین. بگوتنه کدن هلبجرین ولاتک یکیتیا اوروپای ویکار بن دنگ خوابدن سیاست مدارکی کل ولاتکی دن یکیتیا اوروپای نامزده پوستا پارلمانتیا اوروپاییه. جبو کسین کو جبو 705 کرسیین پارلمانتویا اوروپای وکا پارلمانترین اوروپای بین هلبجارتن 28 کرسیین دنجی لمجلسی تین زیده کرن. جبلیوی آرمانج اوه کود دیار کرن سروک کمیسیون یکیتیا اوروپای ده زیده تر دنگ ولاتیان وره برچاف گرتن. جبو اف پیشنومه ببه قانون دویج آلیه کنسای اوروپای کو 27 ولاتین اندام تیده جهد گرن به یک دنگی بی قبول کرن. بریل فرانسا آمده کارین هلبجارتنا گشتی تینه کرن لولاد جاره کدن دنابرا رازگیرین تند و چپگیران ده پیشبازی هیا چپگیرین کو ده هلبجارتنا سروکماری ده نبون یک دخوازن ده هلبجارتنا گشتی ده وجاره بی یک دنگی در باز ببن لیدر چپ این رادیکال مالن کن بریا هلبجارتنا گشتی به دو پارتین چپگیر ره لحف کر. انین چپگیر یل فرانسا جبر هفنگرتنی دهل بجارتنا سر و کماریه ده وندا کربو. لیج بو او یک دهل بجارتنا گشتی ده دوباره نبه انین چپگیر خود اتفاقان ده کومی سر هفدکن. لیدر چپ رادیکال لوفغانس انسومیس جان لوک میلانکون کو د تورا د سپیک یا هلبجارتنین سرکوماریا فرانسای ده بهتری جسادی 20 دنگان ورگرت بریا هلبجارتنین گشتی بدو پارتین چپره لحفکر. لحفکرنا د سپیک دیگه گولانه ججنا کار کرانده دناف برا فرانس انیمانس و پارتیا هاویر دور پاریز هاته کرن. دوهجی پارتیا کمونیست فرانسای تevلی اتفاق یکیتیا گل آجواکی و اکولوژیکانو بو. پارتیا کمونیست فرانسای داخویانیه که وشاندو دیار کر که او دخوازه به حرمتا لپر آلی و خسریا لسر بنگها برنامه که ببریاردار ده بکینن هفه. فرانس انسوموز و پارتیا کمونیست فرانسای لسر گلک خالان لحف کرن. جوان خالان موچهین کمترین 1400 یورو تقاویت بون دشیست سالیده و پیلانسازیه اکولوژیک. پارتیا کمونیست دوی باوریه ده کودرکتنا یکسر جنوکلری ده پراتیک ده نپیکانه لوما لبر رادبه. دلهفگرنا لوفغانس انسومیز و پارتیا هاویردور پاریز ده مجارا گرتنا سانترال نوکلری هیا. پیمانا نافبرا پارتیان جخوره کریا آرمانج کل مجلس هیزن چپ پرانیا اندامان بدست بخن و جان لوک میلینکون ببه سروک وزیر. پارتیا کسکان و لوفغانس آنسیموز حتی نها تجاری لحف نکربون جبروه یکی لحف کرن آوان گلکی گرینگ تیدیتن. اگر به پارتیا سوسیالیست رجی لحف بگرن و او یک ببه لحف کمبونا هزین چپ این هری گرنگ که هری داوی سال 1997 لحف کمبون. ده البجارتنین گشتیم فرانسای ده ویجاره بلوکا نیولیبرال ماکرون، بلوکا راستگیریا تند و بلوکا چپ و ورن همبری هف. هلبجارتنین گشتی و ده 12 و 19 حزیران ده به رنگ دو توران بیلدار خستن. اگر هیزین چپ برنگ اتفاق تبلی هلبجارتنی ببن، شانسی خوزیده کل پرانیا هرمی هلبجارتن بسر بکوا. برای کره باکور ای سال هما جرباندن موشکان زیده کریه حکومت توکیو و سول جبر تفجیر ریوبریا کره باکور به فکرن ریوبریا کره باشور و ژاپنیا گوتن کره باکور به آوای که گمانبار موشک که بالیستیک یا نو جرباندیه.
لگور نوچه روزنامه The Guardian سرفرمانداری هفبش آکوریا باشور را گاندیه که پیونگیانگ جه پراوین روشتاتی ولات موشکک آویدیه. وزارت پاراستنی یا ژاپنیا جی دیار کرد که کره باکور موشکک بالستیکی محتمل آویدیه. ده همان دمیده پسپورت بیشن که اف جرباندن آرمانجا دوالی برفره کرنا برنامه موشکان و زخت لسر واشنطن آج بو راوستاندنا گوتو بیشن نوکلیریه. هر وحات ادعا کرن که دبکو کره باکور خواهش جرباندن نوکلیری را آمده بکن. کره باکور جی دسپیکا سال 2022 و حتی نها 14 موشک جرباندیه. ریو بریا واشنطن جی ادعا دیگه که اف هلوست حکمت پیونگیانگ تنش بو بالچاندنیه. بلیل امریکای دادگاه بلند پلان دیگه که ماف کورتاژ یه جنان قدخه بکه لدجویه که به هزاران جن مشیان او خواستن دادگاه دست به وی حلوستا خواه برده نونری دموکراتیک لسناتوی جی بانک لسروک دولتی نیکبون امریکای جو بایدن کرن داکو لهمبری پلان دادگاه سری راکه. لأمريكاي پشتی نقاش تێکلداری قەدەخەکردنا مافê کۆرتاژê بەتالکردنا biryarê kete rojevê malperanûçiyan a Amerîkayê polîtîko eşkere kir ku dadgeha bilind pîlan dike çavkaniya qanûniya pejrandina mafê kۆrtajê betal bike. Piştî eşkere vê yekê li bajarê New Yorkê bi hezaran jin li dijî pîlana dadgeha bilind rabûn. د چالاکیه ده سردوزگرا ایالتی کو ji Partiya Demokrat e Letitia James gote berya vê bi 20 salan ez jî bi serbilindî kortaj bûm. Divê were zanîn ku êdî jin wê destûrê nedin ti kes bedena wan kontrol bike. Divê em hemû li dijî binpêkirina vîna jinê dengê xwe bilind bikin. Ji bilîn New Yorkê hêrsa jina li dijî pîlana dadgeha bilind li gelek deverên din ên Amerîkayê belav bû. Bi vê armancê li New Yorkê, Texas, Kaliforniya û Washingtonê jî xwe pêşandanên girseyî hatin li darxistin. Di çalakiyan de yekane daxwaz pejrandina mafê jinanê kortajê bû. Di vê navberê de têkildarî belgeya dadgehê ya hatî eşkerekirin Serokê Amerîka Joe Biden daxuyan yek da. Biden diyar kir ku tenê jin dikarin têkildarî pirsgirêkên xwe de biryarê bidin û got. Kortaj mafekî jinan ê bingehîne. Li gorî Biden eger plana dadgeha bilind bi cih were wê zerareke mezin li hiqûqa welat bibe. بلیبنرین هجا لهندستان گرماهی 122 سال نهاتی دیدن هیا جبر گرماهی ریوبریا ولات هشیاریا وی که دا و حتی نها لهندستان جبر گرماهی کو 46 پلیه 25 کسان جیانا خوش دزدایه لهندستان گرماهی هوای دوام دیگه لوالید کنورومتر 46 پلی نشان داده 25 کسان جبر گرماهی حتی نها جیانا خوش دزدایه رایدارین تندرستی ین مراشت رای راگاندن که لوالید گرماهی دا استا هری بلند 100 سالین داویه یا او 25 کس مرنه سرک وزیر هندستان نراندرا مودی گوت لوالید گرماهی هوایی جیا نورمال زودتر ده پیک هاتیه ریوبریا مترولوژی یا هندستان جراگاند کو و گرماهیا لهرمین باکوروش آوا او ناوندی ین ولید کم نبه ل پاکستان جی گرماهیا هاوین زود از پیکر به هزاران شینین هرما کراچی دو جبو خو هینک بکن بری خودان پراوینچم
بلبینرین هیجم لور دگیجین داویا بلتنا خویا جانی و دبیجین حتی سبا جاری کردن ورین پیشیا و ببینن دنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار